treće mjesto Robert Đelči i Viktor Novogečević. Drugo mjesto Damir Kalilović, Srem, Sremska Mitrovica. I prvo mjesto Boško Miljuš, Kamen Indija. Do 69 kg. Treće mjesto Daniel Mitić, Mladost Franje. Drugo mjesto Anton Firajn, Radnički Sombor. I prvo mjesto Dejan Pejić Kumuljac, Sremska Mitrovica. Dodjela medalja, prva današnja grupa je završena. Za kategoriju 77 kg nastavljamo za 10 minuta. Na današnjem prvenstvu Srbije za seniore i veterane u kategoriji do 77 kg nastupaju srednji sportisti. Stela Ljović, Crvena Zvezda Beograd. Aleksandar Stringer, Srem, Sremska Mitrovica. Lazar Sašić, Banjica Beograd. Vladimir Veselinović, Banjica Beograd. Stefan Stanojević, Najišć Niš. Kerin Grozić, Spartak Mitrovica. Alen Pejović, Niš iz Niša. I Lazar Veličković, Niš iz Niša. Lazar je najčudovišnji. Bokser nije uspeo. Pejović Alen, Niš iz Niša, 65 kg, prvi bokser. Pokušaj uspeo. Tiću, kaže mi je ja sam znao da Taša deli medalje, ja bi se više iz cimta, znaš. Svako mora samo za sebe. Pokušaj uspeo.
77 kg. Jeličković Lazar nije. Ma ne, ja ću samo da zglasim. Biće ti Mario. Pokušaj uspeo, odluku sudija 2. Pokušaj uspeo. Pokušaj nije uspeo. Pokušaj nije uspeo. Julijan Crna Zvezda Beograd, drugi pokušaj, težina 70 kg. Pripremaju Pejović i Stanović. Čaven Mišić, Isra, treći pokušaj, težina 70 kg. Pokušaj nije uspeo. Pokušaj nije uspeo. Molim vas, tek 7. Čuće umu. Pokušaj uspeo. Pokušaj nije uspeo. Pokušaj nije uspeo. Molim vas, tek 90. Bravo!
Bokser Moja tek 101 kg. Idemo, Vlado! Donekle logično. Bokser nije uspio. Bokser ovog i prethodnog sjeci za RTS.
Boksen uspeo. Boksen nije uspeo. Boksen uspeo. Boksen nije uspeo. Čas. Boksen nije uspeo. Ovo nije naše? Ne. Boksen nije uspeo. Boksen uspeo. Boksen nije uspeo. Moram na tek 95 kg. Ništa više, 95 kg.
Pokušaj nije uspeo. Može tek 100. Pokušaj uspeo. Isprsi se, grudi napred, vode pogled. Napred. Tako. Tako, baco, iza. Tako je. Pokušaj uspeo. Striben Aleksandar Sren, Vesna Mitrovića, drugi pokušaj. Priprema Veselinović. Istu muziku kako sam to. Znaš bi u jednu muziku. Pokušaj uspeo. Klasik, odmah, gledljiva klasik. Grudi napred, stegni leđa. Isprsi. Dobro! Iza! Čekuj ga ramenima da se ne spori dva. Ajmo! Pete prsti, pete. Tu pripetava po povuci. Grudi napred. Jako! Prostavi! Ne žuri tvoj! Tako je, iza! Iza! Pokušaj uspeo. Pokušaj uspeo. Broj 9, pokušaj odavanja nacionalnog rekorda. Težina 162 kg.
ripresa Mitrovica. I prvo mesto Elin